future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy days. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers and little ones taking care of. Anguvusele mbukeli ehlelweni lelikhulu eSwatini delidlanvongeni lokuvusela ke mbukeli nguye ke umntula ngodumane umntula lomahasha nguMagman okwamahlayela sibongo losuka khona ke ehlangothini lolechumana kanye ke netekuthengisa khona ke kadlandvongeni sivusele ke mbukeli the beautiful kingdom of eSwatini. Mbukeli nginaye ke umlangeni lapha lengihamba naye ehlelweni necana wemlangeni ukuthi uvusele kumbukeli umkhumbude ukuthi ufusole uhlangothi kadlandvongeni. Ngibonge Mcanco ngivusele kubabukele emakhaya ikakhulu kade emalungu eDlelandvongeni lokubingelela kona kuleli viki nguye impendulo kaDlamini kusuka khona eDlelandvongeni etiko letebahloli lengathi ke pheceledi litiko laka compliance Mcanco. Kanti ke sesiyabona ke ebusika semngenile ke Nkosi Nyalo uma ngibuka lesikhathi lesebusika lesi ngibese ke sengikhumbula lesikhathi sekonka vele ikakhulu kade ngoba mawuthi uyabuka nje Nyalo ukuthi tintuthwane tikuphi tintuthwane kulukhulu ukuthi ibona tintuthwane ke Nyalo kanti ke ubese ukhuluma lesithombe lesi kubhlungu manje ukuthi sesingaze sibantu bafaniswe nentuthwane ukuthi funza intuthwaneni vilanzini intuthwane ke kuthiwa ke Nkosi lapha ke yona kuthi mangabe kusehlobo iyadi ukuthi ekutawufika lesensikhathi lapha lesimatima uyibone ke yacokelela idla icokelele akusho ukuthi isuke ingadli Inkosi isuke idla kepha icokelela ibeka lapha lentuthwane kungawo yena sathi bonke intuthwane Nkosi hayi sathi kodwa ikhona kepha iyadla ingabe lokho ke Nkosi ngalomthetho lwalesala sokukhuluma lapha kuyahambelana yini khona ukuhambelana lokuthide lesingakufunza kule silonyana yatana esincane kangaka entuthwaneni Nkosi. Ngibonge Mcanco uteka yona impela nathi siyasho sidlelandvongeni sithi dlela khona phela endvongeni lesisho ukuthi bekela likusasa lakho Mcanco lokusho ukuthi asokusipunzeni singemaswati konga ngoba phela nakusungulwa dlelandvongeni Mcanco lisungulwa vele ngaleyo purpose leyo ukuthi manje ke kuyabonakala lana inkosi isobhuza iyabona lana ukuthi cha amaswati akakhoni konga so kungakho ke kwabe sekuintroducewa lesi sikhwama Mcanco ukuthi sitawukhona nathi ukuthi sisitongele kude kuthi nasekuphele emandla phela kusasa kube khona nasi lesikutholako njengoba besisho nje ukuthi kubenefit kanjani lokho kuyasita na7 as a whole ngoba phela kubese kuyayisusa le burden kuhulumende na ukhanza ukuthi abantu sebakhulile sebadependa kakhulu kuhulumende kodwa ke nangabe ukhonile ukutibekela noma ke wabekela likusasa uyakhona ukuthi amandla nasafinyele ukhona nawe ukuthi ubese uyakhona ukutokhokha lokho lobokonga eDlelandvongeni Mcanco. Kanti kusakhuluma ngalona ndzaba ukuthi ubuke uhulumende masokhwele Nkosi ngiyanaka nje ikakhulukati eAfrika ngathi ukuthi eAfrika kuhamba kufike kuphi Nkosi lapho konakalaphi impela sitomane sicolise dilunga etindlu ngoba akusiko nje ukuthi sisima sesikhwele sibe uhulumende kuphela siphinde futhi sigazini labantwana laba lesibakhulisile ke Nkosi ukuthi kuphindze kube ngiwo umthwalo wethu baze labanye ke bayakwetha ke bakuntaligama basi black tax lapho khona ufule ukuthi uyasebenza nje Nkosi njengoba usebenta esikhundleni unake impilo yakho nemndeni wakho akugcini kwalapho vele uphocelelekile uyathanza awuthanzi ukuthi lapho unaka nemacala ke ebatali bakho ufuna singiyabhekisa nje Nkosi lapha mhlambe umntalo wakho ngoba matfosa awu esikhathini ekakhulu kade eAfrika Nkosi ufuna sabanye bantwana ngisho sampunga enhloko akasasebenzi kepha sompunga enhloko kepha solubane bantwana kubheke Nkosi ukuthi nje kuba usebenza nje nabathi awu sayisawina ligolide lethu ke leli ke Nkosi kuyawubheka ke lapho ukuthi nanawe ke ube ngumuntu lowafundisa ngisho lababakini bantwana labasathelana nyawo labancane Nkosi ukuthi lenzaba leyo bese konakalaphi Nkosi lapho futhi ungathini emaswatini ikakhulukati ngoba siyakubona lokuvele kuyenteka imvulo yenteka la Nkosi lena ukuthi esihluleke ukuthi saphila nje sibancane singaka siqabange lokho size sifike esigabeni sekuthi le teno tethu ngikuhlola ukucabanga kwethu sekufuna tithwa ibantwana nabo ufule ukuthi lo mkhuba noma mhlambe lo moya wepoverty noma kuhlupheka utawuhamba ke Nkosi from generation to generation labanye baze bathi hayi se generational case lena kanti akusi case dimvo istendile nje saphila ikakhulu kade isima Africa Nkosi.
Ngibonge Mcango, uteka yona impela, uteka yona lesibili. Ngiyakuva ukhuluma nge-black tax Mcango, sivele bese sesiyibita nge-black tax. Kanti-ke Mcango, lokhu akusiko ukuthi i-Afrika noma yini Mcango. Ngicabanga ukuthi nje ngema-decisions abantu Mcango lokhanza ukuthi akusiwo ahambe kahle. Kungaba kukhuthata nje ukuthi phela simaswati noma-ke silive, sithathe ama-decisions la ngiko Mcango. Njengoba uyasho nje umuntu bathola abantwana soze ubambunga inhloko, ukhanza ukuthi abasakhoni nekuba-maintainer, sekumele ukuthi sale ba-maintainwa bomnakabo noma botsatse wabo Mcango. Kungaba nje kukhuthata emaswatini nekwecwayisa ukuthi phela asidleni sibekeni so that sokhona ukuthi sitinakelele Mcango nasesikhuleni. Singena-ke lapha-ke Nkosi, siyathi ukuthi labanye mhlambe bake bacabange lokuthi uyathi lokubeka lesikhathi esithe ngathi kutaba mhlambe nicabelengwane. Siyathi ukuthi evikini eliphelile lapha mhlambe tshela mhlambe umbukeli losaza usivulela ufuna ukuthi mhlambe akazange alala evikini eliphelile Nkosi. Kumkhumbuta nje kancane ukuthi evikini eliphelile sasikhuluma indzaba lapha-ke Nkosi liwayichaza kahle indzaba yokuthi usabekela nje lapha kaDlandvongeni kukhwala lokubekelako lakhuluma-ke umlangeni-ke mbukeli ukuthi kukhwala lokubekela ukuthi vele uphocelwe ngumthetho, kuphindze kube khwala lokubekela nje wona lokungedekile ukuthi awu mina sengifuna ukuthi ngidedele nje kulokhu lokusemthethweni. Ufuna-ke Nkosi ukuthi kuba nembuto lemningana-ke lapha ikakhulukati kubo mhlambe labangemalunga ukuthi uyathi imali lena uma sengiyibeke lapha ngibe sengithwa nini mhlambe singachubeki mhlambe nandzaba namhla-ke Nkosi sichubeka nandzaba lena elisacala evikini eliphelile ukuthi ukhumbuta nje umbukele kancane ukuthi le mali ivele kafishane Nkosi. Uma ngabe sokukhenile ubeke lapha kaDlandvongeni noma akungasiko ukuthi uyabekela ithathwa ngokomthetho lapha kaDlandvongeni Nkosi, kubheke ukuthi besoyithula nini empilweni yakho usaphila. Sibonge Mcango, lokusho ukuthi njengoba sasho evikini eliphelile ukuthi liDlandvongeni liyi-pension scheme. Lokusho ukuthi le pension scheme yethu idefinwa ngeminyaka lethide njengoba sekusho nje. Akhona ama-benefits vele lokubita ukuthi uze ufike eminyakeni lothide kuze ukuthi ukhone kwa-accessa. Bese kuba khona lawo-ke lo ngawakhona kwa-accessa noma ngabe ungafiki eminyakeni lothide noma-ke singathi phecelede kude i-age restriction ukuthi ungawa-accessa lawo ma-benefits lawo. Besikhulumile ngawo evikini eliphelile kodwa-ke nje ngidawucacisa kulo mnyaka noma-ke kule category yeminyaka Mcango. Lokusho ukuthi eDlandvongeni nangabe tonke indoda ihambe kahle, lokusho ukuthi ucala kubenefitha nangabe ulunga lokungenani nangabe una 45 years. Lokusho ukuthi na una 45 years ukhona kuclaima i-retirement benefit, uyithola leyo nangabe awusasebenzi. So hledi at least umnyaka ungasebenzi noma-ke na ungahlali umnyaka ungasebenzi, bakhona phela lokhanza ukuthi abafuna ukusebenza baze bayofike ku-pension age. Bona-ke babese baphokophela kwenta business lethide noma-ke sebafuna ukuthi isebenta. Lokusho ukuthi uveta leso certificate sakho lesitshengisako ukuthi wena sowenta nalibhizinisi nali noma-ke uphokophele kwenta nalo libhizinisi nalo. Lokusho ukuthi at 45 years uyakhona kuclaima i-retirement benefit. Noma-ke lenye futhi-ke lokukhona ukuyicela na usofika eminyakeni othide sithi i-age benefit, yona-ke uyithola nangabe lokungenani sowuna 50 weminyaka usachubeka usasebenta kephana-ke sowuna 50 weminyaka uyakhona kuta eDlandvongeni-ke utofaka isicelo sakho. Lapho-ke kuba kuwe Mcango ukuthi ufuna kuwaya konke noma-ke uyacela ukuthi manje-ke eDlandvongeni likubhadale imali lethide. Ngiyabekisa nje nangabe sowongile kutholakala ukuthi ku-statement sakho kuna 50,000 wemalangeni. Lokusho ukuthi ukuba kuwe ukuthi cha mina ngicela kuthatha 40,000 wemalangeni ngishiye 10,000 wemalangeni. Lokusho ukuthi uyakhona-ke lapho ukuthi ucele kufaka leso sicelo leso sekubhadale 40,000 asale 10,000 achubeke nayo atale. Lokusho ukuthi-ke kubheke-ke ukuthi lokungenani nangabe usasebenta ubuye emva kweminyaka lemibili Mcango nangabe usifakile isicelo se-age benefit. Ngithemba-ke mbukeli nawe sositakele uma ngabe-ke bongekho evikini leliphelile ukuthi yahamba kanjani-ke usathi bekela noma mhlambe kuleyo lofuna ukuthi sifake ngomthetho-ke lapha-ke mbukeli. Nkosi ngina indzabeni namhla lapha-ke indzaba yanaba lofuna ukuthi kuyenteka ukuthi sithole ukuthi basebenta, kepha-ke sibone imbutelo eminingi levelako lapha ukuthi labanye bese baba netifiso letitsite ikakhulukati isifiso sekuthi umuntu sofuna ukubila esikolweni Nkosi ukuthi ngabe lapho kwehlangothi lelo kuhamba kanjani, ngoba labanye nje sike sabeva lapha sebakhuluma indzaba le khona Nkosi ukuthi ngasi-ke eDlandvongeni masoya esikolweni awu liDlandvongeni lakho lotifalayo lona bese selakuniketa Nkosi ukuthi ngabe kuliciniso yini lokho. Ngibonge Mcango, lokusho ukuthi nje u-introduce lenye yema-benefits labhadalwa eDlandvongeni noma-ke ema-claims lendiwa eDlandvongeni. Lokusho ukuthi
nangabe bowusebenza sowubuyela esikoleni uyofunza uyofunza full time ku-institution le-recognized Mcango, lokusho ukuthi idlelandlongeni liyakhona kuku-refunda lawo ma-contributions labeka kufakela wona umcashi. Kodwa-ke kuyashiyana ukuthi umcashi yena uthini, ngoba phela naye umcashi siyathi ukuthi idlelandlongeni libhadalwa ngento echemele etimbili. Kunesichemele sichamuka esi-17, kunesichemele sichamuka khona kumcashi. Lokusho ukuthi imali ichamuka seyihlangene edlelandlongeni. Lokusho ukuthi-ke Mcango nangabe usebentile wasebenta not more than 2 years, lokusho ukuthi ama-contributions akho angenile edlelandlongeni kodwa-ke akenze ku-24 months. Lokusho ukuthi idlelandlongeni liyakhona kukubhadala naku lesithi i-refund yeskola nangabe usebentile Mcango not more than 2 years. Lokusho ukuthi kuyaye kudzingeke-ke lapho ukuthi ute nelipasi lakho ne-ID bese sekuba incwadi yemcashi. Le ncwadi yemcashi-ke kumele ichaze ngalokuphelele, isinikete umcondo lophelele sidlelandlongeni kuthi manje-ke wena usebentile khona kusukela nini wagcina nini. Bese-ke umcashi soyakhuluma futhi nangala ma-contributions labeka kufakela wona, ngoba kuyenteka ukhanze ukuthi umcashi utawukupha lawo ma-contributions labeka kufakela wona, ngoba ngalowo mthetho wedlelandlongeni kumele ukuthi lama contributions emcashi siwabisele kuye nawe sibese sekuniketa la akho labakufakele wona. Nentalo yedlelandlongeni iyasala edlelandlongeni unfortunately Mcango ngalapho kulelo hlangothi lolo. Kodwa-ke le ncwadi emcashi nangabe athi umcashi cha uyakuniketa nalawo, kumele asho-ke ukuthi asekubhadale both employee and employer contributions, okusho ukuthi siyakuniketa as ungumntwana wesikole lo sobuyela esikolweni Mcango. Bese sekuba naso-ke statement sakho sasebhange la sitakufakela khona leyo mali. Nencwadi lechamuka kuleyo institution le confirmako vele ukuthi wena uyafunza kuleyo institution, ufunza full time. Kungaba kucacisa nje Mcango ukuthi awudi ne-admission letter lechamuka kuleyo institution, uda nencwadi le confirmako ukuthi wena vele uyafunza kuleyo institution ufunza full time. Kambe Nkosi-ke sakhuluma nje lenzaba yena yekufunza, siyathi lapha Nkosi ukuthi labanye-ke uhlula ukuthi baba netinkinga tabomfunzade, labanye sike sabona sayiva imibuto lapha angathi ukuthi bakubonaphi. Silibona nje edlandlongeni ukuthi njengoba-ke kunemisebenzi letsite lendakalako eveni, siyalibona nedlandlongeni silike lifake sandla nanalo emsebentini nakule sibona ukuthi i-corporate social responsibility Nkosi, CSR, kuthi ngabe labanye kuthula ukuthi ke bona abasafuni ukuthi mhlambe abasinemalunga mangasho njalo abasina lamalunga edlandlongeni, kepha ufuna ukuthi bafuna kuyofunza Nkosi, ukuthi babese babuta bathi wathi siva edlandlongeni ngathi liyababhadalela Nkosi labafuna kuyofunza, ukuthi ngabe ihamba ifike kuphi leyo. Ngibonge Mcango, lokusho ukuthi njengoba sikhulumile ukuthi edlandlongeni liyi-pension scheme, kodwa-ke sowuthinza lenye Mcango le corporate social responsibility. Kuliciniso vele idlelandlongeni liyaye libe busy Mcango, ngoba phela idlelandlongeni vele le Maswati kubhekeke ukuthi lithuthukise wona eMaswati. Kukhona Mcango lawo ma-platforms, lokusho ukuthi nangabe nje bafunzi noma-ke awukasitholi leso scholarship kubhane uphokophele kuyofunza, akusho ukuthi utoclaima edlelandlongeni noma utokwenda njani Mcango. Kungaba nje kufaka isicelo sakho Mcango, ubhalele lapha ku-CEO, lokusho ukuthi nawe uyacela ukuthi umane ufandwe ngaleto ndlela leto. Kodwa-ke nje kunema-platforms akhona noma-ke imigomo lelandzelako, uyakhona kubhala ubhalele ku-CEO, ofisini la-CEO Mcango, nangabe kunjani utawusitakala Mcango. Kodwa-ke akusho ukuthi lidlelandlongeni selisukele i-project noma-ke kubhadalela abafunzi emanyuvesi noma kunjani, ngoba sizaze sithathe-ke ukuthi Mcango sithi manje edlelandlongeni nalo selentabo scholarship, kanti cha akwendeki kanjalo Mcango. Thina nje lana senda i-pension, kodwa-ke nje through lawo ma-programs lawo abo-corporate social responsibility siyakufuna kuthuthukisa eMaswati Mcango. Hawu zaba letinhle leto, kanti-ke siyakwesite mhlawumbe nalabo labathinzekako lapho ukuthi sitawuke sive ukuthi vele ngoba labanye babukeli bafuna kwadi Nkosi lapha ukuthi ngabe vele lichaza lini idlandlongeni lelidlalako nanalo ekutheni mhlambe live laseSwatini lithuthuke. Ngethemba ukuthi siyake sifike lapha-ke mbukeli sithi kuchaza kabanti le nzima leyo, ngoba siyabona nje kungasiko lokho Nkosi nema-investments lapha emalunga yabona afuna kwadi ukuthi siyabona idlandlongeni seli-investiye lapha ukuthi ingabeke kuhamba kufike kuphi-ke lapho. Kepha-ke uma ungasesihlabahlozi kancane Nkosi singakafiki mhlambe lapha emakethe ukuthi lama-investments lelwendako edlandlongeni vele lapho lisuke lwendela ini Nkosi, ukuthi kwendekeni lawo ma-investments lawo Nkosi?
Ngibonge Mcanco, njengoba beseshito ukuthi idlela Ndungene liyi-pension, lokusho ukuthi every now and again noma-ke onke amalanga sibhadala ema-claims Mcanco, lokusho ukuthi lesikhwama kumele singashi Mcanco, so kumele vele le mali siyithathe siyitshale la itawutala khona ukuze kuthi phela Mcanco abantu bakhone ukuthi every time batofaka ema-claims imali ibe khona. Kukhulisa nje isikhwama Mcanco ukuthi phela sikhone ukudlela Ndungene ukuthi sisebenze Mcanco. Sawuke sisike emlaleli nyalo noma mbukeli kusasa For your future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy days. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers and little ones, taking care of those. Angipheze ngenkuvuseleke mbukeli kulohlelo lelikhulu ke eSwatini idedla Ndongeni kanti mawusenza kuzivulela mbukeli unaye ke lapha ke ngumuntu langudumane ke lona ke mbukeli uhleze naye umtukulu ke lapha uyawuchaza lenye ilanga songumtulu wabani kepha ke ngimpendulo kaDlamini Sibongo Mlangeni kanti ke sikhuluma indzaba ke lapha sicalisa ukukhuluma indzaba lemcoka ke mbukeli lapha yekonga njengoba ke sicale sabona ukuthi naku sesikhathi sebusika uma usuyafuna intuthwane kukhulu intuthwane ke manje intuthwane yayati ukuthi kawufika isikhathi lesi sebusika kuthi mase kufika busika ke iyadi ukuthi kukhona le bengidibekela kona ndawo ukuphila ngako kuze kwendle lesimo lesi sebusika siyathi ke Nkosi ukuthi njengoba sebusika njalo sakhuluma ngebusika manje ngeMaswati uyathi nami ngithi mangivuka lapha ngabo 6 uve ukuthi eish ya ngathi ungaphinze futhi ubile ngutsheni lapha ubuthongo sebuthongo ke Nkosi abudlala ubusika buyashaya ke Nkosi kulabanye ke kufike ke lapha mhlambe netilingo letitsite uve umuntu wathi eish kuvuke tinyawo cacamba tinyawo letingekho ke Nkosi abhale emalunga lapha athi yathi mina secicamba tinyawo mina sekubhlungu likhalo ke lapha mangabe kubhlungu likhalo angisatiboni ukuthi sengiyawuphinze ngikhona ekusebenza sengathi idonsa nalo la emsebenzini ngoba kahle kahle ngilesimo lengiso hayi ukuthini Nkosi labanye ngilamakhada ke mabi vile asha ke Nkosi ukuthi ngabe lapho ke Nkosi khamba njani emalungeni njengoba sikhuluma ngethi indzaba ekuthiwa imali lapha eDlandlungeni lese kubonakala ukuthi camba tinyawo Nkosi ngoba abaningi labasibhalela kubathi kubhlungu tinyawo kubhlungu emakhalo kubhlungu lokwana lokho abaya emsebenzini bona vele bona sebayiswa ngulesimo ukuthi awunako kufanele kusebasebenze kepha ke ngekufisa kwabo noma ngehlito yabo bafisa ngathi sebangafaka imali eDlandlungeni lekhona bayekele kusebenza ebebambe bawodiphisa ngalo badiphisa ukuthi kuyavumeleka yini Nkosi mangabe vele sengilesimo leso ngithi hayi uyathi mina vele ngiyafunga ngasana ngisho kusana lapha ukuthi ngiyophinze ngisebenze emabe eDlandlungeni bangisayine angiyophinze ngisebenze ngicela ukuthi eDlandlungeni salinginiketa lokho lokukhona enguleni. Ngibonge Mcanco kungaba nje ku recap from iprogram elisevikini eliphelile Mcanco ngoba sikhulumile ngaleto tindzaba leto ukuthi ikhona ibenefit sidlela Ndungene sibhadalako concerning nangabe umuntu so uphathekile indlela thide kungaba kukhubateka emqondweni noma kukhubateka physically njengoba usho nje ukuthi sekubhlungu tinyawo sekubhlungu likhalo lana kodwa ke sishito ukuthi Mcanco thina si rely ku opinion ya dokotela a medical doctor nguye lo bese uyaseluleka sidlela Ndungene asibidi wena lunga ukuthi utosayina any form of a declaration ukuthi cha vele mina ngiyafunga ngiyagomela angisayophinze ngisebenze angisakhona ukusebenza kodwa ke kumele uhambe uyokwenda i-medical examination lokusho ukuthi uya kudokotela afike dokotela aconfirm vele nabe dokotela uyaconfirma vele uyakucilonga ukuthi cha Dlamini vele sengeke asakhona kuba ku any form of gainful employment lokusho ukuthi cha vele siyeta sidlela Ndongeni uyeta idlela Ndongeni Mcanco ute kutofaka sicelo sakho ukhone kuyithola imali yakho ukhone ke nawe ukuthi ute side Mcanco kungasingasho nje again ukuthi akusiyo ukuthi sikuniketa imali yokuyotelaphisa kodwa ke nje ibenefit lena ngekuthi wena cha angeke usakhona kucasheka esiphele recommendation lesiniketwa ngileyo medical doctor Mcanco. Ngithemba ke lapho ke mbukeli wayichaza vele umlangeni lapho wasayina nje indzaba de ukuthi vele mangikhumbula kahle wasenza indzaba yokuthi vele incwadi lemukelekako
emahhovisi eDlandongeni ngileyo ke leyo chamuka ngudokotela ke lo semthethweni wachaza ke umlangeni lapha ukuthi uma ngabe vele ngoba siyathi ukuthi sibantu nje singumaswati sidinga leti yahlukahlukene labanye ke bakholelwa ke bathandazi futhi kusabanye lapha bakholelwa mhlawumbe nasetinyangeni washo kumlangeni lapha ukuthi uma ngabe vele umuntu futhi ongasithanzi isibhedlela kanzi sona lokho kugula luthi unako lokudzinga ukuthi uye kudokotela uma ngabe ungakhona ukuya kudokotela uthi ke umlangeni lapha ke ngalomthetho weDlandongeni alikhoni vele eDlandongeni ukuthi linganiketa ngaleyo ncwadi yawuphuma ke enyangeni noma kumthandazi yawuthingala ukuthi vele umane uthi sengimane ngila sinyela ngocilongo wazalitincinga ke lapho ke mbukeli uye kudokotela ukuze kuphume lencwadi vele lenesiciniseko sokuthi vele wena lokugula kwakho noma ke lokuphatheka kwakho awusuphinze ke ukhone ukuthi uphinze ke usebenze. Indzaba ke lekhona ke Nkosi levame kungithinza kwana nami lengathi ke inkinga emalungeni amanengi kulapho ke ilunga lingasekho khona emhlabeni ke Nkosi lapho selambe khona ke ilunga ngoba le mali lapho ayibese ke seyitholwa nguleli lunga ibese seyitholwa ngilaba ke labasele lunga badihlobo ke Nkosi. Kepha ke mina sithinze na indzaba naye ngathi sikhulumeka ngaleyo ngifasithinze naye ke indzaba ke Nkosi lapho khona uthola ukuthi leli lunga leli nje mhlambe ke lihamba emhlabeni alinamfati athi uma ngabe sekede umfati kunenge lokwentekalako siyathi ke sikulisiko kulabanye ke Nkosi ukuthi njengoba ke uma ungethiwa nje swambile emhlabeni ukuthi umlangeni lapha bekede umfati kepha ke siyamathi umlangeni lapha ukuthi bekane ntombi noma sihlalisane lebekana hayi lapha libe kubonakala ukuthi futhi sebale banivane kubane banivana bese ke umndeni siyanquma ke lapha ke Nkosi ukuthi njengoba ke umlangeni vele bese kwatiwa nasenzaweni nasemangweni ukuthi uphila nje vele akathi phileli kepha ke unamasihlalisane anqume ke umndeni ke lapha ke mbukeli sakhuluma lenzaba lena lemcwana kangaka ukuthi sesivele siyamthatha ke lo masihlalisane lona singumndeni angasekho ke umlangeni kuthi vele kusalele kuba ngumfato semthethweni walomndeni siyathi ke Nkosi lapho ukuthi vele kudzingeke ukuthi kutholakale laba mhlambe malihambile lunga ukuthi kutholakale laba lekubafati noma kube kungumfati wemufi kuthi lapho kuhamba kanjani ke Nkosi usikhumbude uma ngabe umndeni sohambe ke wenda lesiko lelo wabonakala vele lapha ke masihlalisane sengumfati phela Nkosi avele ke aphekethele masihlalisane lasangumfati lasethwe ngumndeni bafe emahhovisi eDlandongeni ukuthi awusiphethe nangumakoti lona ke bekungumfati welunga leDlandongeni lethu lingasekho sitawucela ukuthi vele kusale kuba nguye ke lona losemthethweni lathwa Dlandongeni Nkosi. Ngibonge Mcango sothinza i-survivors benefit njengoba ushido ukuthi ngiloku kuhluku ngilokuthi imali le bhadalwa lena nangabe lilunga selendlulile emhlabeni kungaba nje mhlawumbe before ngiphendule lo mbuto wakho Mcango ukukhuthata babukele emakhaya nemalungu eDlandongeni ukuthi bente nakulo sithi nomination Mcango bakhethe so that tonke letinto titoba smooth Mcango nangabe sowendlulile emhlabeni kutawuba nje clear ukuthi usinikete directive lethi kufanele ukuthi wena uniketa Dlandongeni iorder ukuthi mina nangingasekho ngicela ukuthi imali yami ibhadalwe naba bantu naba kubhake labo bantu laba ihlobo takho tengadi ngoba le trace yalobuhlobo iyadzingeka nasekubhadalwa leyo benefit leyo Mcango noma ke nangabe kungumfati kube ngumfati Mcango kungabi singani noma ke masihlalisane ngoba vele bese kusakhonakala ukuthi a benefit nangabe kude le document leta uprove lo budlelwane bakhonayo loyo muntu loyo kubuya embutweni wakho Mcango vele singemaswati siyawate emasiko kuyenteka Mcango ukhanze ukuthi le mangcwabeni noma le mathuneni Mcango sebenta lelo siko lekuthi sebayamteka loyo mntwana abantu Mcango ngoba phela vele bekahlala nawe vele so uyatiwa ngawe la khaya senebantwana ninesikhathi nihlala kanye kodwa ke ngenhlanhla lembe sidlela Ndongeni Mcango kusho ukuthi nje kusuke kusobala ukuthi lilunga lethu lisuke lishone lona ngekwati kwalo lisuke lide umfati ngoba ke kusuke kude lo official lokwendiwe Mcango lokusho ukuthi bangatendela nje lisiko ngeke tesachithe emasiko Mcango bangatendela nje abantu abadzala ulisiko loluthide bakwende konke lokulaba kwendako kodwa ke sidlela Ndongeni ngeke sakhona ukuthi sibese sesimthatha njengemfati loyo muntu lo wentebe kanjalo ngoba lilunga lishone Mcango lide umfati lokusho ukuthi le benefit leyo bese seyibuya kubantwana Mcango lokusho ukuthi kubuketwa abantu abemufi bonke bese ke kuba ngibo labahlephulelana leyo mali ngepercentage lelinganako Mcango.
Kanti-ke inkosi-ke sakhuluma leyo ndzaba leyo sike sive-ke lapha ukuthi ngeligama livame ukusetshenziswa-ke kula malanga ungathi liyatrenda bathi liyatrenda leli gama leli nkosi bathi ngema-slay queen kuthiwa kuyasiliwa-ke lapha ngaphandle-ke mbukeli ukuthole-ke lapha-ke nkosi ukuthi lo munye-ke uyawahamba ekhaya ngoba njengoba-ke siphila esemaswati sekukwaba nalolu hlobo lobungedekile ufole ukuthi uba nemngani uthi uma unemngani nkosi kube lo mngani lona vele kube ngase sesihlobo sakho sengadi-ke nkosi kangangobela abanye ikakhulukazi kuthiwa basiliya-ke nkosi awuhlula-ke ukuthi uphapha ekhaya lapha ekhaya bahlele bakuphaya incwancwa-ke nkosi ubethe uyabuka hey uyadimile le ndzaba esinapho ukudla incwancwa nzile kwabomngani wami kudliwa ama-cornflakes uvele-ke uthole ukuthi suyasuka-ke vele apha ekhaya sophathatha kwamatakho uyawuhamba-ke nkosi uyohlala le kamngani wakho soba vele umuntu lo ngathi vele cha nanaye sowale kubomngani wakho lapha kudliwa khona ama-cornflakes-ke nkosi ufule ukuthi mhlambe-ke vele ngenxa yempilo mhlambe usasehledi khona lapho sokuba umuntu mhlambe uNkulunkulu akubusise ngoba uNkulunkulu akubusisa nalesimo leso uthole ukuthi soba umuntu osebentako labanye-ke nkosi ufule ukuthi vele abalithanze likhala kibo kube-ke vele ungachubeka vele sophila leyo mpilo leyo nemngane mhlambe senipheme impilo yasemadolobheni manifikile vele nifika khona lapha udliwa khona ama-cornflakes labanye uthole ukuthi vele sebakwati mlangene njengemuntu mhlambe wakhaba kuleli khaya lelo kuthi vele wena siyakubona ukuthi cha ukhuliswe ngilaba balapha kuboma-cornflakes and waphila vele impilo mhlambe kwabonakala kuthi nanawe soyincinya lo mndeni loyo-ke nkosi bese siyafika isigaba sesiyahamba emhlabeni nkosi kuyatiwa emangweni kuphela ukuthi vele wena nkosi wawuphila lapha kuthi ingabe banalo yini iligunya laba lebakhulisile-ke nkosi banginaka nanabo njengencinya yalo mndeni wakho ukuthi njengoba-ke vele besimnaka simentela konke umlangeni lapha kepha siyathi bakhona abatali bakhe kepha abatali bakhe kude inzima nabayidlalile empilweni yakho ufule-ke nkosi ukuthi nanabo sebathi asasambe vela kadlandongeni ukuthi vele njengoba-ke lo mntwana lona ukhuliswe ngithi wentelwa ngithi konke aze ayosebenta singalitholani le ncenye imali yakhe layishile khona emahhovisi edlandongeni ukuthi ihamba ifike kuphi lapho nkosi. Ngibonge Mcanco ubeka nje into letentekalako Mcanco sisaphila vele Mcanco emhlabeni ngoba phela kuhamba Mcanco kodwa-ke Mcanco thina sidlela ndongeni nje lengingakustressa elipoint khona ukuthi thina sidlela ndongeni Mcanco nasekushona elunga lethu sidlela ndongeni kubhekeke ukuthi basemndenini baphatha certificate salelo lunga zekushona to prove phela ukuthi vele lo muntu sewushonile babe sebeta nelipasi Mcanco thina siyithatha from there indzaba sihambe sibuke inomination ukuthi lelo lunga belikhethile indvele ukuthi imali yalo ithathwa ngibani ngoba phela ema-documents ayasho ukuthi umuntu ungubani wakabani noma futhi kubhadalwa leyo benefit leyo Mcanco kudzingeka ukuthi kube ne-declaration lechamuka khona eNdlunkulu lokusho ukuthi thina sidlela ndongeni kahle sirelaya kakhulu kuNdlunkulu nasemndenini wemufi Mcanco ngibo labasi-advisayo ngoba kune-declaration lokumele ukuthi basendele yona to confirm vele ngoba phela thina sidlela ndongeni asadi lama-setups alemakhaya kodwa-ke nathi nangabe sekubita ukuthi sende luphenyo loluthide siyasuka Mcanco siyokwenda lelo phenyo loluthide kuze ukuthi sitawuthola ama-facts ngalelo lunga lethu leselishonile ngoba phela uyati nayo ukubhadalwa kwetimali akamele ukhanza ukuthi sekubhadalwa imali seyibhadalwa la kukamele ukuthi ibhadalwe khona in short nje Mcanco kulo mbuto wakho lo ushoko Mcanco umuntu uyatiwa ukuthi ngwakuphi watiwa yindlunkulu ukuthi ukhulele kuphi isikhulu sakhe ngubani yonke lawo ma-details akhe Mcanco thina sitawuthatha from there looking at ukuthi bekakhethe bani nangabe bekangakhethi bekathethe unkosikazi nangabe unkosikazi kude bantwana kanjalo Mcanco ngede sasho ukuthi sesitawubhadala lawo ma-benefits emufi kule new family la bese uyayithola Mcanco noma sithi sitawubhadala abantu thina sitawugayidwa nje Mcanco nguloku lesakuthola ku-system noma-ke nathi nangabe kubita usisendele iphenyo loluthide sitawenda liphenyo loluthide simeke sure ukuthi imali Mcanco ibhadaleka kahle la kumele ukuthi ibhadaleke khona. Isikhathi-ke mbukeli luhamba lapho-ke ihlelo kwanamuhla evikini elitako sidabe sikhuluma indzaba lapha ikakhulukazi yemabhizinisi kangwane ukuthi uma ngabe vele ungusomabhizinisi yini lebhekene kwemthetho uyabe kasichacha komlangeni lapha ngicabanga ukuthi sinamhla sibayise kumbukela ehlelweni.
Sibongile kuba nathi babukele emakhaya sethembe ukuthi nisitakele sitanibona evikini letako lo sokuvalelisa ngoyimpendulo kaDlamini. Nami ngembukele ngisho njalo ngumculo ngudumane ngithi kumnanzi kakhulu ukuthi sihlase nawe ehlelweni asiphinde futhi sibonane ke umbukeli makavumeleke umdali evikini lelitawo ngaso sesikhathi esifanako ukhumbule ukuthi ungasibhala inombolo na WhatsApp loyibonako lapho mawunembuto ongakhona ingena ehlelweni inombolo ithi 7963. Nasewedwa funa ubeke leli kusasa lakho, better make hay